said ye Samson atamfo for Delilah so Eddie wie Samson kojo tono Bawumia yebefa ne wife Samira so Eddie awie no kojo to. Now this is how the whole thing will unfold. This is a prophecy. Tie menhwemu nko se wodo Bawumia se ubelieve say NPP besia ba. This is how the opponents are going to do everything. Tie emrebi Bawumia wife koye campaign kansem na opanyini ba ko be reply na say se ono so oka Bawumia wife asama Samira Bawumia na warrior ebegu 2024 elections abetwem ko sansem no akoda na enso so Bawumia opponent benam sansem no so edia hiti Bawumia very hard opanyini na oka sansem no enye ono ene beye sa nhihye no eye Bawumia political opponent na sa eniema no oma hyase hihye na ni nyina no se Bawumia win NPP presidential candidate na Samira ehun sama ebeba no ebebubu Bawumia campaign kra na prophecy no ehun akwankyere nie se Bawumia wife ekoye campaign wo baabia se woko event wo baabia onfa obia obe record ni videos engu ho se okoye event nensan eye very good Bawumia wife or a very attractive or pulu crowd entino oko event oni Gen Zs ebe kambom oni young people besa emema wom ema womu emema bi betwa ben no na saa kwan no so no ena omo befa so atwitwa video dia besi ani akose panyin na asam na wokae no so se obeka Samira Bawumia sama na warrior ebegu omo beka ba kire se Samira Bawumia efa enikunu achi na first lady a ofa nikunu achi de Ghana ye de no kwen na sansem no ena omo de ebe chichire abeto Bawumia ne wife so ama bia kan Bawumia e campaign 2027 2028 mo. So NPP amanyuko. So Bawumia campaign team. So Samira ne nipo mo protect no. Ne Samira ye no. Ghana every say yesha amanyo semase independence time Kwame Nkrumah time besi ne. Yenya panyini bia okura manyo semu pintia ne yire soso ogina mu pintin sa na eduru mre bi kura mpo na ne yire eye chen no yenya bi da apart from Nana Kunadu Ajima Rollins. What? The time Nana Rollins jina so no ofaha na Nana Kunadu Ajima Rollins afaha odi 31st December women achi omoche enkokon bi no Nana Kunadu Ajima Rollins se uwo kromu na ote se oba kronu nyina bohwi ekohia no na se ofuru campaign platform na Nana Ajima Kunadu Rollins o wevu ne handkerchiefa na baby ewu this time Nana Kunadu Ajima Rollins ayewo no eye Samira Bawumia enti ani ewo ne so ene so se ene uhu se amanyosamfo anase omo pese omo be di country yanim omo apia omo wife omo asi abonten eye campaign a eye Bawumia wife ena set pace Bawumia wife de Bawumia wife ho ye no ena omo so pese omo ye bi na sa Bawumia wife ena mo se owurawura na oni mema bebre ye nsawoso na nansen krampo no okọ outing opie ekọ concert ase na omo bonyom na oni ebi mo sa na oni mema sign na omo ekoba through that no omo betwitwa videos edi esisi ani na omo build story no ama na be si opanyin na asema woka se oka Samira Bawumia asema na warrior ebegu no enti
This is a prophecy. Se one more bra ebeba. And Samira Bawumia, continue to do what you are doing. Dear, no obinya bia enka obeye amana sensa. Nia no among for big politicians' wife want to do like what you are doing, but they can't. But through you, dear na so ena omobefa ede enya ukuno. In Ghana politics, no. Among for atnasia who say yetimi chichire de besoa wa ukon mu bebu obaye den untimi nsiensi ho enti oman panyini ekofo na yese one ebroni bi awo enta omuni obroni no radio so omutimi ne no ye interview kura ma okasa se oba Ghana edurumre bi a omo kan say wabedru Kotoka airport to plane mu but oman panyini kofo ye president nti no osuro enti plane na sen etuko eno no mo chichire to oman panyini kofo so na nado so omo de to ne so say oye drugs onu mu wi na NDC for kan ya kodu e bi sasa na nado say onye enubone a onkotwe ni moja ema yenhwe edi na nado achi saa Bawumia kro ya 2024 omo de to ne so oye kramoni so wi prako omo de to ne so oye kramoni so owi nsa wentimi ameyi enano edi na achi saa ensem bebre wo ho a omo kato wo kai mahamade no papa no edi mahama chisa. Don't play with this prophecy. Enti Samira Bawumia, continue to be who you are. Yetam ya ye womu wona wo ye na najima kunadu Rollins. No challenger koswaye nenso wo pe videos gu ho. Enti fake video no ba, you will always get the true video. Wodi be you ohwano. Don't joke with this prophecy. Just be careful. Ebusunya prophet eye say John wanya ne baby ko ehye nkom bi to da san kom hye no say eno de tudwa dankwa aba akufuado obedi 8 years busi aso aba akufo no aba yebedi aka dombo oy dombo will be represented by Bawumia. Yes, asameteti no ya kwagina ne abua ya de ne the whole plane that's what some of can you want me adwin in the afternoon now the Bawumia neighbor obi ape won pe o na obi akwa ma Ebusunya wo ti asem a prophet Sir John editu dwa no o hye san kom we ansa na oba be free atiasefo asase yi so me ne wo ka se Dr. Laj Mahmoud Bawumia da number 3 no HW say the third person na obeba to tradition no because ye wo down kwa buzi adombo tradition down kwa aba buzi aba the third person na obeba ma tradition no afofele no number 3 Dr. Laj Mahmoud Bawumia or number 3 and no to to aba delegate to mama Dr. Laj Mahmoud Bawumia and no ka say no was starting nationwide tour say oba obi constituency no delegate abedi nkomo and number 3 no and also to aba the tradition lives on.